میواره و خوش بینرین چارپل مدیا ایرو دیسم برنامه پانوراما هفته دا امی بیارین لسرانسر کردستان و به تایبت چی بیارین که ما جدر و داجی علاقه درد که امی وانا به دو میوانه خواهی بریس را شیرو بکن بنرخینن میوانه که من قاسم ارگün ماموستا قاسم ارگün که جیگری سروکی Parti Azadiya Kürdistan'ı her ve mamosta doçent doktor Osman Aytar evji bemerane emir rojave benirxinin le peşe ku em dest ber rojave bikin de ew mehene yekê ji îro dehê cotmehê 2007 da nivîskarê Kurd helbestvanê Kurd şirovevanê ویژه کرد ممت اوزون کوچه داوی کربو روش 2007 دا ام برز وی ببیرتینن و هر وها دیسا 2015 دا لگار انقره 103 کسین اکتیویست هاتن قتل کرن و بسادانجی کس بریندار ببو و ام جارک دن وان قاتل رو رشت کن و رز لگوروان دگرن برای ماموسلاون هر دو جی گلک بخیر هاتنه بله ایرو د روجاوا مداد وی هفته دا گلکی مجارین گرنگ هنه هچا وجی هونج لیاگا دارن اما بوانا بتایبت ایکو کردا علاقه در جنیزیک و علاقه در که اما وانا بنرخینن کام بنرن د سرنویس مجاری مداد چه هنه برا جاره کی حوالی می رجی بینن اکرانه بله جاره گنون هر دوجی بخیر سر سراحتنا سپاس بیا او که ما اوله سرنویسا ما اوله اگر جاره گنون بیروان سر اکرانه بله ایرو جدو دا العراق و الهرم کردستان لباشور کردستان هل بجارتن هیا اف هل بجارتن هلبت جالی کی واجبو کردا گلک گرنگه دبی رجا خود ناف پارلمانت و فدرال عراق دا زیده بکن و هر وها جالی کی دنی واجی گرنگیاوی که چند دنگ لوان هرمن که آنها لدر و اداره هرم کردستان دا لگور دنگا عراق تخوازه بین روژه که کار رجا کرد خاص علوه لگور ویجی سیاست که از پیشی اوه مافی آخافتنی بدم که قاسم ارگین که چد بیجه جبو وان هل بجارتنا و گرنگی های جبو کرده چیه؟ سپاس جبو چارپل مدیای جبو و جبو میوان استودیوی کک عثمان از باورم امی وقتی خوش به هفرا و تماشاوان را برباس کن و کنجی دزانن الگور دستور عراقی سیستم فدرال لوی داره هیه لوی داره کردستان فدرال و عراق مرکزی به هفرا
وەک فەدەرالی دژین ji bo wî jî û ji bo pêşeroja Kurdistanê jî her dem tiştê wek hilbijartinê giring in. Giringiya wî çi ye? Giringiya wî ew e ku taybet pêşî li Kurdistanê hemî hêz û partiyên Kurdistanî bi yek dengî û bi yek em bêjin bi hevra beşdarî hilbijartinê bûne. Lê mixabin vê carê hemen her partiya Kurdistanî cida cida beşdarî hilbijartinê bûne. Bawer dikim yekîtî û goran bi hevran e. Wekî din jî ê mihîm ew e ku diyar e ji hevra soz dane piştî hilbijartinê wê li merkezê li Bexdayê li parlamentoya Bexdayê bi hevra ji bo ku li parlamentoyê dengê baş bistînin ya ji bo ku encamên baş ji bo pêşeroja Kurdistanê bistînin wê bi hevra gav bavêjin. Ev ya ciyê kêfxweşiyê ye. Belê ji do daye li Iraqê û li Herêma Kurdistanê hilbijartin berdewam e. Bawer dikim li gorî ku me takîb kir belkî beşdarî zaf bilind nîn be. Lê her partiya Kurdistanî dixwestin ku taybet li Kurdistanê beşdarîkî baş çêbibe wek we jî diyar kir niha ji sedî çilê axa Kurdistanê piştî dagirkirina Kerkûkê virva ji destê Kurda derketiye û li wê derê jî Kurd dikevine hilbijartinê. Belê mihîm e ku taybet li wan dera dengê Kurdistaniya zêde be ku destê parlamenterê ku werin hilbijartin di parlamentoya da jî Kurd dikaribin destê wan xurt be ku ji bo cîbcîkirina em bêjin kanûnê esasî mada çilî û madê ku ji bo Kurdistanê giring in. Mesela em bêjin eborî û para Kurdistanê ku nayê dayîn maaşê ku nayê dayîn û tiştê war da destê wan e xurt bibe. Lazim e ku di vir da dengekî baş bistînin. Ev jî ji bo Kurda gelek mihîm e. Mihîm e jî ku mihîmî jî danê em bawer dikin wê encamekî baş bistînin. Belê mamoste Osman Aytar rast e wek rêzdar Qasım Ergin jî got Kurd dixwazin rêjeya wan li wê zêde be ku encamê baş ji bo herêma xwe bigirin di parlamentoyê da bi wî hejmarî çi qasa dikarin bigirin ez wî nizanim yani hinekî ciyê nîqaş e lê di vir da ya herî girin ku Kurd îşaret pê dikin dibêjin ew herêmê ku di nav xala 140 da ye li wê li gor dengên ku niha Kurd bistînin dê Iraqî siyasetekî li hember Kurda wisa ew bikin ji bo wî jî dengê wê derê hem giring bûn beşdariya Kurda giring bû û hem jî ji bo siyaseta wanên di nav parlamentoya Iraqa Federal da giring bû. Cenabê we çi dibêje ji bo? Spas bejî berê her tiştî spas ya çarpel medya dikim û gelek slavên germ ji bo hevalê xwe yê sala qedîm û Qasım jî gelek spas ji bo vî fersendê. Ew mesela ku em bêjin di çerçeva sînorên Kurdistanê danin ew sedî çilê ku beske û pir mihîm e yani Kak Mesûd jî serî da partiya Hemiya Gazî xelkê kir ku herin dengê xwe bidin û em bêjin gor daxwaza xwe însana hilbijêrin ku wira nîşan bidin ew herêm aîdê Kurdistanê ne. Lê tiştekî niha ew bûye we jî behs kir yani hejmara ê ku deng dane li gor ew kêm e li gor rêjeyê wan yani destpêkê kêmtir bû niha dibe ew zêdetir be yani teqrîben dibe 145 bigîje pir îdeal e yani ew tevî ji bo Kurdistanê taybetî Kerkûk û ewarê ku di piştê mesela Kerkûkê taybetî ji wexta derket ew mihîm e Kurd ew bikin. Tevî giringiya vî hilbijartinê yek ew mesela Iraq eger bêje yani we çiqa denganî van herêma gora wî hûn ê bipeyvin tevî ew daxwaza wan e yani Kurd heqê wan
مثلا كركوكي جي تيدا و باجان الشنغال و اوانا يعني وقت تاريخي هرتم بروبلم بونه ليا جرينغا وك كرد پشتی هلبجارتنا لبغداد بهورا هفکاری بکن بهورا هلوست بگرن و همبر سیستم عراقی تبي او بروجرام روجاوي جيننا يعني او سيستم اساس عراقي هي نا سيستم كي فدراليه يعني كردستان فدراسيون لعراق نا فدراسيون يعني كردستان يك آلي دفاقتو داي قبول كرن كو فدراسيون اللي آلية دن وك عراق كي فدراسيون تنا بوان شمسية چه نبوية جبوي او هيزن كل بغداد سردستن هر قاف دكارن ليستكاو بكن يعني الدنيا دا او موديل هنا امبيجن دو فدراسيون هنا سروان سيستم فدرالي دبا يعني افجي نها هاتيا وي نقطه جبوي يا جرينج ادبم يعني كيجان بارتي براني دنگا بگره او نمهمه او تبي جبوان بارتي انا مهمه لي مهمتر پشته هلبجارتنا كردو كردستاني او ريخستاني كردستاني لبغداد بافدره عالي هفكاري بكنكو هم بر هولوستن او بغدادنكو دكارن دجي بلانين كردا كردستانيا هناك تشتابكن از دور دا دبم يعني دوي غازيا محميا داخوازا محميا او بكو كردو دوست كردا لبغداد بافدره كار بكن هفكاري بكن و كردستان كي اولتر امبيجن مثلا عبوريه ومثلا سينورا واوانا دا چارەسەریان دموکراتیک آشتیانه وبکن و بعدالت وبکن يعني براستي داخواز اوه نعم مرف خانه دكا وك قاسم جيكو يعني كرد جدا دكا فنتني يكيتيو غوران وك هاو بيمان وك اتفاقي كي تشيكرنا ايضا بسري خدكن او نورماله ليه مهم وقتها البجارتنا وراقي داس بيكر يعني براستي العراقي هناك هنا دجي كردستان هنا تكلية وان بإيران هنا دولتين هرمي دن هنا جبوي كردو دوست كردا وكردستاني دوي بافرا افكاري كي خورد وشيار بن وغوراوي لبغداد سياسات بكن يعني داخواز جدل دوي مرب ورب بفكره بله كي قاسم بله از تشتا بپرسم پاشیجا تو دوام که وقت گل سرو کمار ترکیه بو چوبو کرکوک اولوی گوتو بو جبو ترکمان هری باش اوه کب کردار الهفکم کردار بجین وی هل بجارتنی دا 19 پارتی و ریخستن ترکمانی پشکریه بشک کردید که اشکره کردن که به پارتی را پیشگیری او که پدکه کن یا جی کرداب کن اول سیاسته کی نیاز بو ترکیه و جبو ترکمنه یا جی خلقی بخواه بریاروی دانه. بله يعني ويا تقريبا بيراواجي تيل تركيا بريا 10-15 سالات قوتن 4 مليون تركمان هنا الباكوري العراقي باكوري العراقي تبي كردا و تبش خوي چاقي 5 مليون و نيفون يعني مامجلا عفو مامجلا لبچاق قوتو بالرجاء وان حميس سيسلو نظام تقص حزاره بله يعني او مبالغات تركاو مثلا تركمنة او هرقاف يعني بخوا بيك او خلق ترك سياستوان تركيا باورناكن مثلا تركمنة را تكارن في بيجم شكو هونجي دزانن العراقي يعني تركمن دبرش بشك جي شيعانه بشك جي سونينه او شيعة شكو هرقاف بأمبيجن ببارتية الشعيرة دانستانية تكن دنگي خواجي دنوان خديجي التركمنتية قدر ناكمل دمين در دورا كركوكي وهوليري اوجي نها زعفوي يعني كردي دبين امام برابي موسى هاني اوان امام برابي موسى هاني كوب كردا رابن بشرو جوان daha baştره جبوي زعف دبي مرف زعف سروي مسألة نسكنه بخوكو هري امبج نجات پرست جبهة تركماني بو اوانا جينها هدي نيزي كردا دبن جبركو براستي جي او ديمقراطيا الكردستان هي بلكي 100 سال دجي نه بشا عراقي او مثلا كو عثمان جي باسكر مثلا فدرالي تابع كردا بخو عالي خوا
فدرالی اعلان کردن وانا قبول نکن وانا وک هرم دنیاسن لبله ام بخوا وک کردستانی کرد هر کس ام بخوا و دره وک کردستان فدرال ناست کن از بخوا سازانم کیمانی ایدن جی مثلا هل بجارتنا که کوسمان جی گو یعنی به کرد درخن ام بیجن پنجی پنج شش پنج ملت وکیلی وانا نابن د عراق دا د پارلمنت و عراق دا و هر بدنگ خود تشتكي زيادة بدست نخن بوه معنی لیبل الدستور دا تشتكي گرنگ انا کو مثلا ام بیجن سروک کومارج کردارا ام بیجن سروک وزیر جشی آرای او سروک پارلمنت او جی سونی آرای اوان تشتكي بیه وقت نیف قانونی یا جی دو فاکتو چه بونه او تشتی واهنه جبوی ام بیجن مثلا اوه ترکمن و اوه دنای جی هر پارلمنتر به دست نخن جی او که وانه کنتجانه وانه نل کردستانه جانه اون بزانن جبوی هری گرنگ اوه که عثمان زیدت نشان کرد کل عراق کرد به هفره یک هلوست بن یعنی یک هلوست بن مثلا قانون بنگهین داد مافه کردای کوکتیه بن فرمیتا قانون بنگهین وان یا به دست بخن یا زوره بدن پارلمنت و عراق یا هگر ام بیجن 2007 هي او نات يبكارانين حتى مثلا رفراندوم سرخوبونه دا كك مسعود جي باسكر جبركو جبو رفراندوم چنه به گرك زختو او زحمتي السروان چبو لتوا هر تشتيهاتون و نقطه کو نممكن بو جوه وگرن حتى برز برزانی که مسعود گفت کو یعنی جبو چه به ارتلینین وی کابیجن جمرا ام به ارتلین ام چقا وقت به ارتلین اونه چه جمرا گارانتید کن از بیجم کرد نها دست وان لگوری وی 3 سال بره گلک خورد بیه جبر کو تمام سرخابون پیک نها و کتنا زور دستیه نها کرد بیجم که یکی تیا نتوا امریکا یکی تیا اوروپا مادام و پشتگیریا من نکر اون لهمبر انتخابات امای سرخابونه در کتن کت نبه ما فهمی که ام دبیجن دبن گارانتیا قانون اساسی داره پشتگیریا مبکن برا بغدا وان پیک بینه اگر وان پیک نینه جارك دن و گنگشی نامده چه و جارك دن و پروبلم چه و نجمه دبه اون بزن بین که اگر عراق ما فهمی روا بدامه بلکه حوجه نکرم وی شاک جیب چونا رفراندوم جبوی لازمه که کرد یک هلوست بین و اگر نکار بین زختا سر بغدای بکن دبه دما فی خوی روا دا زختا لسر امریکای و یکیتیا اوروپا و در و دوره پشتگیری دوزا کردستانی بکن کردا بکن سپاس بله گلک سپاس از بیجم مجارها بس اما لسروی خبر داشت برکو به تایبتی مجاره کی که مرد بکر به برنامه کی تایبتی لسر چیکه به همه آلیوین شیروه بکر پیوسته هفید کن چرپل مدیا لسروی او بفکره بله امورن مجاره خواه دودیا کلشتار اولو گوتن اردوانی تیواته که جنایت سیاسی لرینه یعنی نکو کلشتار اولو مجاره می سرنویس و سانه نکو کلشتار اولو گلکی نویسکارن ترکا آنین زمان و دمک درجتین زمان بجن اگر که اردوغان بزانه به که دیونده که اوی دست به سلاحا بکه و نظام چی بکه اون چی بجن جبوی که عثمان براستی او ده مثلا مرال اخشنر و وقتا بروی چند ماها وقتا او اردوغان گو او این چیه شو پشتویجی او اسلوبی دوام دکه ده مثلا سیستم اردوغان دا جبو پاراستنا اقدار خو هر تش مباحه يعني هزين چکدار چکرنه ام بیجن ناو گلک حاضری وان هنه جبوی او تبي يعني وقتا بفكره سروک دولتکی سروک مخالفت را دبی افدا چیه دا چه تشتی هونه ببینن و جخو او تشتی کسادات پکر جیف شاکر جبو من ننه بون مزانی بون اموانا ناستکن لیجده ویوان وقتا درکت
براستی دکاره تشتی ور ببه لی عالیه دنجی ام بیجن او محالفت کنها هر کو روز زیده دبه دکاره او محالفت یعنی مرف دنره د چاپمنی دا د دربه دا اوی دا نوک بریوی سالونی د ساله یعنی زیده تر او بخونا خدا جی ایک پاراستنا دولت ایک دبین دولت مایا یکتیا ملت مایا نظام چیه هم بر کردا یک دبین انها دنگی وان هم بر هف زیده خورد بویه جبوی او دکاره بلکی تاثیر کی بکه و اردوغان او رخ سیستم او پارتیا وی جسارت نکه ل او ترس برده هي يعني او سلاحنكو وندا بونا سلاحنكو بلا كرنا او غروبين كتشكرنا شو ما جارنا يعني ام تشابماني دا مرف دبينا مثلا ناف حاكم هذا ساوجي هذا محكمة هذا بوليس هذا ايدن هذا او هناك تشتنكو بجي كرنا مرف جارنا دبي يعني بفي حالي يعني وك يك آلي ها يك آلي ام بيجن ور بويكو ايدي كيفية وبويات دناري يعني امرتي وقت سياسي يك دبيجا فيا هنا عف بكن ياجي برددن جبوي او ترسية احتمال هي ل وقت مرف دولة وان بفكرة سروكي محالفات بارتيا هاري مازني مخالفات وان بخو وقت بيجاكو امز جينات سياسي دترسن واردوغان جي تهديد كبراس دي جانا وسلبي وان مرف دناره يعني هم بيجن جبو ما نوننا هم بر كردا هم بر ما قلق جارا قوتنا لنا أسلوبك السياسي نا أسلوبك يعني أو يعني جانا أو قوتن ورد بيجن لآلية دنجي تدناري وقتا تشتكي وان إن التوي دربة دبت قش دبنيك مثلا بايدن يعني ياجي مثلا أمريكا ياجي مثلا جي كذا أدبم دوي تشتيدا أو دكارة يعني بالك شاندنا كي قلشتار أغلبة أردوغان تهديدك ل قناعتا من تشترك من تعقيب كريه با سال ونيف دي سال وقتها او تشتنو بونه هر كو دچق قوتا اردوغان كيمتر دبه ناف گلدا و انسان زيادة تر دكارن همبر وان رخنا بكن جناب بارتيا ويجي ايك بري بشكريا ويكرنا يعني او دكاره زوري بدا كنت وان تشتا نقر جسارت لي سياستي ده هر تم او احتمال هي يعني وقتها بنرك واندا بك چارات دوامين تشك بكار بينا يعني او د سياستا ديكتاتور او اوتوريتر والرجيم وهذا هي وحاضرية كبيجي جويت تشتيرا بست كي يعني بله ماموستا قاسم بله يعني الحريم الجي قربي تجي وانتشتا بله از راست از هم اسطنبول دجيم هم تشم كردستان تيم هم جيفان مثلا جنيز رات شوبينم براستی جی یعنی د پنجره دا معرف کارل وی آوائی برنه دوی معرف پیشی دولت ترکیه ناسب که تایبت جمهوریت کومارب ناسب که نها دولت ترکیه وک سیستم ختمیه یعنی هم آلیه سیاسی و ختمیه هم آلیه عبوری و ختمیه هم آلیه جواکی دا ختمیه تدرنی مثلا تدرکی دا چی یک کور نکیلیت خد دو هما رادبن هر و بهفت کهون یعنی سیستم به هر آوائی ختمیه إذا مثلا أردوغاني بشكل جداية براستينا في أمبيجن في بين 6 سال داويدا أردوغان يديش فكراندرنيا تركيا زيادتر خو مالبات أخذ فكرة دزانكو أو اقتدار بكذا براستي يعني وقت شخص يوقت مالبات يوقت درو دورجي وإزرارة كي مازن بينا جبوج اقتدار نكذا بخو براغماتيسته يعني بوه معنى جي براغماتيسته أمبيجن هر گاو دکاره بزفره کو جبوی الاقتدار بمینه گاوین پراغماتیستی باوجه لی او مثلا تهدید و مثلا جنایت سیاسی از بخواه ویگا ترکیه دروکشک وادانا بینم یعنی اگر قلشدار اولی بال دکشینه سر جنایت سیاسی جی از دبیجم دیسا تهدید سر کردایه یعنی کو تشتک سیاستوانه بوه سیاستوانه کرد وی اوکی ببین وی جزایی جبوی دبی ام کرد و کردستانی دبی مسئله دا زاف ام بیجن هشیار بن اید دو آجی دولت ترکیه هره اقتدار چه دبن حکومت تانی دبن حکومت لی حیانها اردوغان خواست بچک ببه اقتدار اوجی نبیه اقتدار دبی وقت معرف مثلا ام بیجن از ناف ترکادا وقت به مسئله خبر دم دو جبهه هنه جبهه
ام بيجن CHP و درو دوري وان او اتفاقا واناي ملي جراد بيجن او جابا اردوغان ايوه CHP و دردوراوي زافتر دبيجن ولا اردوغان ناتشه و شربكه او برساوي او زيده ترتين روجوي بخوا بيامن ايرو اردوغان هاتيكو و نقطه خود پارزه دیسا بیجم لیتر قوت قوی کو ویل همبره کی شرب که یعنی هیچی مفهم نکردی وکیل همبره کی شرب که یعنی ام بیجن CHP و هوالبند خود بون اقتدار هل بجارت ندا و اک پارتی و کیل همبره کی بده او کرن اید دوا دناو بشا اردیه دا هیزکی اردوغان از بیجم تنه او بخوا ویگا تسلیمی وان بیه tam zıttı az fikre hoşvara bejim. Az dibejim ki eğer ko Erdoğan behel bijartine nekeve ewe bizore ve henekidin Erdoğan taraf kine bejim. Tam tersi evkeye tehdit evji pişti mesela pazde Temmuz virva pişti dinav asker da hezen FETÖ kem kirin carek din Erdoğan teslimi Kemalist abiye. O vantava haniyet ordiye da evane ko hatmun avetin tav idai evkiriye itibara van paşta daye. Hun direnin mesela carcarna az tamaşat kim Vatan Partisi çiye navi seroki. Doğu Perinçek dibece emri iktidarene. Ev ne boş haber ders bejim. Yani dibece parti siyaset iktidar paymaya ne emil pay Erdoğan. Bekri dibece jibovi dibecim naha tehlike ki vatine eğer tehlike ki tişteki dine balkeş bejim juvara komarı bil iktidar be taybet jibo mesela cinayet siyasi dibecim kil iktidar be nakhwazet tişte xarab çevin jiberko berpersiyar evet cinayet siyasi çevin de dünyaya da eko emin bejim dikeve sıkıntıya kiye Erdoğan'a. Çünkü kil iktidarı Erdoğan iktidarı. Jibovi az ne tehlike Erdoğan dibinim koş bir sistema çiye helbijartine bikeve şarbike neji tehlike ki ko siyasi cinayet hene İrol Rojava Türkiye tişteki vana binim. Fikram nişak. Gelek spas kam jara meydane biniverin Hevala Rajiye pişti demek ki dur direz berpersi yekiti Avrupa serdana Diyarbakır'a kir. Yekiti Avrupa ve haftaya delegasyona ki be serukatiya Nicolas Lundroth şanda Diyarbakır'ı le Diyarbakır'ı bir gelek alyara hevditin ki u lüve rabbe beyana ki didat ve دبی پرسا کرد وره چاره سر کرن پرسا دموکراسی وره چاره سر کرن گرتین سیاسی ورن بردان ور حاصل گلک تشتاد خوازه یکیتی اوروپا اول 19 ساله به اقتدار او کرا تشتکی وسا نکر بو اردوغان را چما نها درکت هاتو گوتنه وسات که و یکی بویرا گلو تاثیر آلمانیا دل سر ببج برکو مرکل دچه تاثیر siyasete Almanya serhe. Kek Osman? Tabii ev tiştê ku li wir çûn em bêjin ji walî cîgirê walî bigire AKP û HDP û karsaz û bar û ew hine rêxistinê din dîtin. Yani mijara wan bi AKP re ji wexta rûniştin yek ji wan pirsa Kurdî bû. Yani ji xwe serokê AKP Diyarbakır'ı jikotu yani me mesela vekiriye me çugarandın çekiriye mesela Kurdi da çıkav ev kirine dur da embejin tişteki nu dikare ev be yani embejin vakta merev binare ku ev tişteki şiariye ku embejin yekiti Avrupa va çen sale dawi dahi Türkiye yek jwan ji Türkiye ciddi negirtiye tedinari biryare ki tigre ev biryar hayatı ji Türkiye gavekî din davêje ew biryara wan li hawê dimîne yani. Yek, du, sê, çar ew bûye. Tabii mesela yekîtiya Avrupa em berê da jî zanin. Yani em bêjin ji Erdoğan Türkiye nerazî be jî wexta ew alternatîfên rojhilata navîn û Türkiye dinerin
ئەو جانا دووردا دەکارن گاو پاش تاجی باوێژن یان ئەردۆغان بخۆشی ویازانم دەماکی دوور و درێژ مەسەرا ملتەجیا بکارانی تورکیە دگۆتە زێ دەریاوێکم من ئیشتاوێ گشوەرن واناش دگۆت دەریاوە مەکنەمێ ئالیکاری بدن لێ ئەو بڤی حالی هەیە تاکوچوو دیار بەکرێ براستی بالکێشە دەبێ هەدەپەژی باڕۆژی ئەو یەکتیە کارسازاژی هەمیا کێفخۆشیە خۆیانیەجی حتا ئەوانە ئەو سەرناوەیە و کارسازێن دیار بەکرێ گوتنە ئەم داوەتێ ئەنقەرێژی کردن ئەمێ گفتوگۆی خو تێکلی خۆ دەوام بکن یان دوورە جیە کێفخۆشیە لێ سینالێکیەک و ئەم بێژن وەختا ئینسیاتیف تگرێتێ دیار بەکرێ لێ تشتێکی بالکێشی بەلکی وەژی ئەو بووە هەفدیتنە والیەدا یەک ji وەزارەتê خارجiyê Tirkiyeyê jî beşdar bûye yek sekreter müşawîr yani diçe walî dibîne ji wir wezaretê ew ê însan tê beşdar dibin yani di wir de meriv dinare ku dibin paş derya de ew ê da em bêjin dijberî heye ew heye ku dixwazin mesela Kurda mafê mirovî çareseriya demokratîk zêdetir bikin yani hema wek mîsal مثلا سەلحەتین دەمرتاش 10 جارە حیا نها گوتنە بریارێکی تێ دیگیژە ئەنقەرە وێ ڕۆژێ داوەکی دن vê dikin dîsa ew dikin Osman Kavala wisa êdin wisa berê vî sê çar roj di daweyê gezî û çarşî kirin yek yan ji bo ku ew nedin yani hîle xurda ew kirine bi rastî yani mesela wexta meriv yekîtiya Ewropayê jî bimire ew jî hêjayiyê xwe yê giştî esas taxîb nakin eger ew li gor peymana xwe yê yekîtiya Ewropayê biçiyane heya niha divya bû gelek ambargo gelek tiştê din li ser Tirkiyeyê lê ew ji gor menfaatê dewleta diçin rewşa siyasiya rojhilata navîn diçin siyasetê de wihayî wexta tu binerekî yek ji yekek ji ê heye ji wan baştir nebe ew dikarin gav paş da bavêjin û Erdogan jî pragmatîk veke Kasım jî got yani hember Rusya derket barafirê wan xist dûra özür xwest na mesela ew Amerîka de gelek gotina dikir gotin Biden ew ê te bibîne hemû tişt sekinî na bi awakî pozîtîv li dinerin yani ew pragmatîzma Erdogan û ew menfaatperestiya dewletên Ewropayê ku ne nûye jî wisa dike ku tedbîrên giran nebin lê ew ziyaret jî biçûk be jî li gor doza Kurda ji bo me Kurda sînyalekî pir baş e ez bi xwe pir pozîtîv dibînim wî ziyaretê yani digel ku ew rexne jî kirin yani mesela hevdîtina da resmê xwe û HDP bela nekiribûn sernavê Twitterê dûra rexne ew bû wana resmekî kirin bin ew ê resma HDP di wir da jî hinek hîle xurda hene yani lê ez bi xwe pozîtîv dibînin sinyalê ku mesela Kurdî dikarin di pêşerojê da zêdetir di rojeva Yekîtiya Ewropayê da bi û zixt li ser Tirkiye zêdetir bin ez wisa şîrove dikim Belê kê Kasım li ser mijarê Belê ez jî hema ji mesela pozîtîvê dest pê bikim ez jî hevdîtinê pozîtîv dibînim ji ber ku li gorî min evana bi Tirkiyeyê dî wetê danûstandan dikin bi wan ewle nabin bi gotinê wan axaftinê wan peymanê wan ewle nabin xwestin ku li herêmê bi berpirsyarê herêmê re biaxivin vê meselê piçekî dir jî nêztir ve îşaret bidine ku ev meselekî heye ew mesela wê derê ye divê em vana bidin berçav watê problemek çêbû bi Tirkiye re danûstandinek çêbû li ser mesela Kurd û Kurdistanê watê danûstandin çêbûn divê em tenê ne bi Enqerê re biaxivin em car car neherin li wir li cî tespît bikin problema bi rastî jî danûstandinê wanî em bêjin bi partiya ra jî û bi saziyên sivîl ra jî min jî takîb kir baş derbas bûne yani ez bawer dikim ku ev sinyal ji Kurda re pozîtîv e lê ji Enqerê re negatîv e ew jî giringî dirine ji bo ku em bêjin berpirsyarên Yekîtiya Ewropa wan ya jî êdina berê da jî em bêjin ji ewkê de hatin ji çi ye navê ji konsolosê Amerîka wana van carek dicar hatin partiya me jî ziyaret kirin diyar bû yani nexweşin dibêjin ma ev çima bi me tiştê em dibêjin ewle nakin diçin li wana ji wan de re ji wan dipirsin tabii ev jî îşaretekî ew e ê di duwa jî
لگور من پچک جی نابزا او که کرن یعنی ملت جوه سیستما اردوغان چقاس راضیه نراضیه چونکه بکیرا خبر نه هر حالده و باسا اقتدار بکه و باسا روژا ایروین بکل کردستانه چه دبه چه نابه ناف کرده دا چواد رینن لوه اقتداره لیب توایی ام بیجن مثلا المانیا جوا باس کر المانیا yani Almanya despêka avakirina komarê Cumhuriyetê heya niha Tirkara ye. Ciwatê İttihat Terakî heya bigire müttefikê Tirkan e hê jî bi dizî müttefikê hevin. Her yani min ez heya niha rast nehatime ku di tiştekî de tam tiştekî em bêjin bi sîstem û bi bawerî li hev neelqîne berjewendiyê wan ku her dinya her millet her dewlet pêşî berjewendiyê xwe diparêze لی ام بیشن وقت ناویوان دموکراسی و دموکراتی و مافه مرواتیه به مجبور اینجا جارناجی تشتی واجب کن لی هر دوی ام بخواه امی چی بکن یعنی کرد هاتن وان و چواب نرخین و چواب بخنه لیه خواه وان هاتن و وان زیارتا دوی ام بخوش خورا چوا ترک و سیستما ترکیه وانا ام بیشن با آواکی نینی دنرخین چما چونه نهات نبامه دوی ام جی بیشن چما هاتن نبامه جمعه چه تخوازن گره ام چه بدنوان ام چه اتفاقک به هفرا بکن برجواندی موان لکر لهف راستی هفته ام بگیجی نهف و ام مثلا خواه دعوا خوش با چاره سر بکن پیش را ببن سپاس بله گلک سپاس ام ویایت دریج ناکن که مجارا میدنیجی دوی ترکیه دالی دلیزه هم 3-4 هم F-16 و ویدن ام دزانه که چندکی بره اردوغان چی واشنگتن بایدن وی ندید برای دا اردوغان بیانه کی دا گو امی دوامات S-4'sı da bistinen paşa jve hat çu Rusyalı Soçiye به سروکه روسیا را رونشت لویجی دیاره که دیتنه خواه یاجی داخوازه خواه همی بجینانی پشتی که هات زفری پشتی دمکی ایجا رابو گو همه 40 حب F-16 امریکا بستینن مثلا S-4'sı da hedi NATO'yu da hal nebiye mesela F-35 hal nebiye le an hacı duxwaze 40 حب F-16 bikire Erdoğan biviyet xwaze bikije ku yani de siyaseta xwe derve de xwaze be Amerika ra xwe xweş bike jaliki va Rusya'ya jaliki va Çin'e û wisa diçete hûn çi dibêjin kek Osman de mesela F-35 da yani Türk şerik bûn Türkiye şerik bû ji şerîkatî derxistin û bi biryar û ew daxwaza wan hîn wana bersîvekî resmî nedayî ew dikarin red jî bikin tabii ew ji bo ew stratejiya Türkiye ber pir quretî dikirin û nizanim ew mecbûrê me ne niha Tirka wek çîta nizm kirine yani mesela F-16 yani ji bo Tirkiyeyê em bêjin gavekî paş e yani eslê xwe yani ew dixwaze çünkü destûrka da gelek balafirên F-16 hene ji bo temîratê wan jî ew wek paket jî xwestine yani lê Amerîka gotiye hatiye yani em ê şîrove bikin ew pragmatîzma yani ji xwe ew wexta me re binere mesela Kurda da yani mesela ji bo mesela çar parça ew ye yani zêde pragmatîst ninin yani di wî ew ê de bê şîrove dikarin bi her kesî re yekîtî bikin lê di derve mesela Amerîka û NATOyê de û na Rusya jî ew bûye eslê xwe yani tu ji min bipirsî yani Erdoğan mesela Rusya dixwaze hember NATOyê wekî bazarî bikarbîne ew jî zane ku yani Türkiye ew ê nebe hember NATOyê hember Amerîkayê nabe hevalbendê Rusyayê lê ew jî siyaseta dewletê dike û Putin jî dixwaze yani Türkiye endamên NATOyê bikarbîne lê Türkiye tiştek bala me dikişîne yani ew berê vî heftehîşt meha ewek quretî dikirin û ew mecbûrê me ne em dewletê serv xwine em dewletê mezinin nizam çi ne niha em bêjin nerm bûne gava vê tune dixwazin şerîkatî bikin yani nizanim ew ê Amerîka çi biryar bide lê em bêjin qebûl bike jî
يعني او نتاويزا ام بيجن امريكا يا F-16 يا جي ناتو يا او تركيا نرم كريا ووقتها وانا قبول بكنجي او بخوازنكو يعني بفي حالي مثلا تركيا و روسيا قرتنا اللي هنا اكتيف نكريا يعني هوقا برادايا اللي براتيكي دا اكتيف ننا يعني او جيزانين يعني تشاوا اكتيف بكن وسيستم ناتو امريكا وببن او ديجيتيا وان او دبه يعني دولة دروتيكي هي دي سياسات هذا جبوك وهز دولته هز مزنن يعني قول قناعة من بكرتاسي تا خوازا اف سي و بينجا كتنا F-16 و بشتي هوقا قراتيا او قاف باش داويتنا تركيا و امريكا قبول بكجي افان سوزي بدجي دوردا يعني تركيا سرناكه يعني ديسا دا خوازن امريكا ناتو يسر ديكابن يعني بله كي قاسم دي ناتو ري بدا تركيا جارکی دن اس چاردا لو اس چارسدا روسیا بستینه و جاردن تمام بکه و اکتیو بکه چی بوسا یعنی ناتو گو از قبول ناکم ممکن نه چاره سری لبا ناتو یا امریکا جد بیجه چاره سری لبا ناتو مثلا چارسدا لی ترکیه جنش که بدا ربو چل حب F-16 خواست بله يعني كان في دسبيكي في بيجم دسبيكا في مجاري داكو سياستا تركيا تشوال الهندرو إفلاس كريه سياستا واني درواجي إفلاس كريه يعني هاتيا نقطة كي كو نممكنش بني در كevin بس نواني هاري مازن في سالا داويدا مثلا ليبيا بو مثلا امبيجن سوري بو إيران بو كردستان بو يعني دتوا نها شكستنا سياسة خوي دروادا تايبت جي سياسة واني أمريكا تيك شوي يعني سياسة تركيا بپیشکشتیا اردوغانی کود به اردوغان شو لگوری من تاکید کر حیانها سروک کوماریا سروک وزیر ترکیه کوچونه امریکا توا اکو زیارت کرنه سروک و درجی دیتنه جارا یکمل گوری کو مساکریه کو پیرا هفدیتن نکریه سروک امریکا ابیا تیوه معنی کو ایدی پوست پیناکن او که گوتنک پیشیای کرده هست دو گوتن چکا کاپ داویجن میرته و جاره کاپ اردوغان کر هاتیه میر ناتیه یعنی شاید هندرو را سیاست های تک چویل درواج تک چویل او اس 400 مثلا اس 400 اواناش خورا وک شانتاج تخواستم پیک بکار بینن مقابن دوان داشت کستیه نه اس 16 پریوی دانینه هانینه نکارم بکار بینن و الهمبره کی بکار بینن از ور وکری دویجم لهمبره ناتو گره بکار بینن از خسکات اشتک واب کرنا یعنی روزا کو ترکیه جناتو درکت روزا دوا درزکا قراسل لخریطه ترکیه تکوه تک دشه دولتا ترکیه يعني دولتها تركيا سر ناتو يا اساس ده هردايه جبوي وترك هر تعويض ابن امريكا ومثلا تام روجاك وبايدن قلت سياسة تركيا لسوريا لباكوري سوري يعني الكردستان السوري جمرة خطرية جبو مثلا ضعيف كرنا داعش خطرية دوي تركيا دفجبان سياسة برده ايني او روج او كرن اوانا دبيجن شخوكو ام جوان ام بنا بدن وان سلاح جوان بكرن والطيارة جوان بكرن اوجي تعويض بدنا ما تجي زيادة اما او سياسة تركيا او سياسة اردوغان براستي افلاس كريه اگر کو ترک دخوازن سیاست خوی دروا سیاست هندرو راست بکن دبی پرس گریکا کرد و کردستان چاره سرکن یعنی ترکی وانی دن تنه اگر چن خوانیزی امریکا تکن دبین بلکی امریکا لباکور سوری آلیکاریا مبکت چن خو آلی روسیا تکن دبین بلکی اولوری یعنی هر دوجی دیسازی لسر تکچونا مثلا کرد مثلا کردستانی لامبیجن لروجاوای كردستانية جبوي دوي مسألة داجي او ترك سياسة تركيا إفلاس كريه لازم لخوا وقارن دفج في سياسة أخوي إنكار وإمحاء بردن او شخص سياسة واني هندورجي حساب به و سياسة واني درواجي حساب به
و پیشرو جوان و آمجی آمتواجی بکه ریاکا راست بوی هیچ برا تو سرکتنک جواناتنت سیاستا وان سیاست موقتا ایکو یا هرن با روسیا یا هرن با امریکا او دوی بزن بن کو آپاراتن جوان مثلا دا یعنی ای گرنگ او هر دو او کن او جی گریدای برجواندی خوانه نه گریدای برجواندی ترکاوانه اگر ترکیه و امریکا برجواندی وان راستی ورن وەک 200 ساڵی وێ دیسا بەهێڕادن لێگاوە بەرژەوەندیە ئەمریکا ji siyaseta Tirkiye zede bibîne wê li hemberê Tirka tawir deynin û taybet jî mesela Erdogan jî ez dibêjim îdî ew jî mesela nafayî derketiye li gorî min ew ê 20 sal berê Erdogan ko partiya wî tune bû di 6 meha da partî ava kir wî hanîn îktidarê eger biryar dane wî îktidarê bixînin wê wî jî bixînin کایدی الگوره خو مخالفتک حاضر کرنه بینن جیوی نکرنه و یا تشتکی دنه یعنی سیاست ترکیه‌ای به امریکا راجی به روسیا راجی سیاست اوای در و نه تکچویه کارم کورتایی بیبیجم سپاس بله اتخوازم تشتکی لیزیده بکن تبید وقتا ترکیه و تکلیه وان خراده به یعنی جبو ما کرداجی دوی مثلا سیاستکی بزانتی و باوی یعنی لباشور جی روجاوا جی لباکور جی روجلات جی سیاست امبیجن سیاست پارتی و اداره می اون کد بشه کردستان دا یعنی دولت اوروپا جی ناتو جی دن وقتا بنرنگ آلترناتیف تونه جارنا آلترناتیف هری خراب دکارن قبول بکن بوان جی هرن لیم کرد اکتورن مزنن یعنی دولت امبیجن فدراسیونه کی لباشور هیا امبیجن اداره کی لروجاوا هیا لپارچه دن کرد و سیاسی خورترن یعنی اکتور خورترن یعنی دوی بکاربن کو گلو دو کردا امبیجن سیاست کرد و کردستان و امریکا و ناتو دکاره بگی جهاف یعنی دوی یعنی باواکی وقتا بگی جنهاف یعنی دورجی یعنی امبیجن توجیتیا نبیلاق بلا سبب امبیجن بپلانو بتیکلیو باوا یعنی نشان بدن کو یعنی کرد پیش روزی دا دکارن ببن هفکارن یکیتیا اوروپای و ولاتین غربی کرد یک جوانن یعنی او ناوان دازی مناقشه هیا لیکولی نرزی لسرد سکنن کرد وک ملت هم مزنبونا خو هم بسکولر بونا خو هم جی خورت بونا خو وقتا اگر ما في چاره نوسی سیستم کی استاتو کی بکه دست وان او دکارن ببن هفکارین هری خورت لروجلات ناوین یعنی او وظیفه کیجی عالی کیجی دور و دریز دکه سر کرداکو ام بیژن سیاست وان دولتا ام بیژن زیادتر اشکره بکه و باوری بده کو ام جی آمادن کو بوان را هفکار بن یعنی به ام بیژن یکیتیا اروپا ولات دنی غربی کو لروجلات ناوین سیستم کی گوهراندن کی دموکراتیک چیه به مثلا افغانستان هم زانن سبد کار مثلا عراق دا نه هنک تشتنه مثلا سوریه هي مثلا ترکیه اردوغان دور دا ام عالی کرزی دوی ام زیادتر بفکرن گلو سیاست و متد نه ام دکارن بکار بینم کو منفعت خوی وان دولت در و بگی جنه زی هفتر یعنی سپاس بله گلک سپاس دوی وارد اگر تشتکی دن تنه هم در بازی خاله خواهی دنه ببن yani tiştekek Osman dibêje bi rastî giring in divê Kurd û Kurdistanî ji her tiştî re hazir bin û nerebînin ev 100 sal hem hergav li vargûna paşî swar dibin ew jî kêr naye vargûna ewka ye yani vargûna em bêjin embar e ne ciye rûniştinê ye ji bo wî gere hinekî zorê bidin xwe hinekî jî li ser xetê netewî werin bahev û ittifaqê xwe bi دولت مازن را اتفاق خواه به ایکو دنیا ادارت کن بوان را خوش بکن کودکارون پیش بابچن لی اگر بکرن سر تشت پچوکو سر ام بیجن نا اوی مکشت نا اوی مال مخوار نا اوی ناس ناکه یعنی بلیه اگر روجاوای کردستان کرد خوازن تشتکی باش بدست بخن بلیه دبی اتفاق سیاسی جی عسکری جی اتفاق عبوری جی چه بکن و به هفرا کرد حمیل و داره دوی در تف خو ببینن سیستم چکن کو هر کس خو ته دا ببینه
جبوي جي ديارة يعني نحو جام ذرب كفن تفرعاتا لكسن كوي دري قدرة روجافاي كردستان تاين كن ديارن دبي أوانا دمك نزيك دا بپشتگirیا کو کرد جهانی و هر چار پرچار جوان دستک کن سرخطك يعني ورن باهب و مثلا خوي نتوي بين نفش برجواندي خلق خو ملت خو بين نفش رئبه يعني تفرعاتنا لرئبه اگر اموانك امي او اقتدارك وهي جي وش دست مهر روجاوای کردستان بله كيك ميزا اما قوتركي دوردا دياسبورا كرديجي دكار رولكي مازن بليزه او دكار ببا مجاركي بروغرامكي دن يعني شاوا سياسة كردي وكردستاني ومنفعات سياسة وان دولتا دكار بيجي جهاف ورولا دياسبورا دكار دوردا شباب براستي دياسبورا كي كردية خورت هيا چند پارچه بجی به پارچه بجی او بجی تبخوجی ناف دایی اکتور کی تناف دایی یعنی دور دا ستونه کی دیاسپورا کردیه کرد و کردستانیه کو دکاره دویدا منفعات گیشتنا دولت او دوزا کرد و کردستانی در رول کی پر گرینگ بلیزه یعنی بله از ویا پیشنیار هفکار خوب بکم کل سر دیاسپورا برنامه چید که برام مجارکی وساجی چیپکه و گازی جنابه و ادناجی بکه سر بکن الور نویساند از جوارا بیجیم بله خالم ادن ترکیه به دیوار کشاندن نابین باکور و روجلات کردستان اداد خوازه چیپکه اون زانن که ترکیه پیشی در نابین باکور و روجاوا دا دیوار کشاند او تیراوی نکر رابو چو لوی سرکانی و دربسیه و عفرین اشکال کر دیوار لوی ما اجا اول دمکی درجه نابینا باکور کردستان و روجلات کردستان دا دیوارا دکشینه تقی دیاره نوره بکه ناو ایرانه جبوی دیوار دکشینه گلو او دیوار ایرو تو فونکسیوناوی ببه دنیا های که دی اینترنت قرب دگیجه هر داری دیوار چی بکه جیرا که قاسم تو برسد باشه سپاس ولا تاریخ نشان دا کو دیوار برلینی و خلقه هلوشان ایمه هینو بس دیوارا کرنا داگر کریمه يعني دياركو امبيجن بالتيلا وبماين تيرا وانكر تشاربر تشكرنا كردستان انها ديوارا جارك دنداتين تابي يعني دناف قامو اويا تركيا دا وك كل همبري امبيجن غريلا PKK گویا خود گراوی چیتکن لراستیا خدا الگوری من اونینه تایبت نها وان و مثلا ارمنستان نظام چکاس های واجه هیه دور دا نابرا ایران و ترکیه گلک تک چوبو نها ایرو باورد کم ایرو نهجوان ترکا و عزریا تطبیقاتا که عسکری کرن و ده 15 روزه ایران لسینور آذربایجان تطبیقات عسکری کی مازند که او ترک جی گلک پی عاجزن از دبیجم پچکی دوردا سیاست امریکا جی هیه جبر کو ترک و ایران براستی جی دیرو که دعوت مرد لو اندرینه تجار نه دوستی هست اگر کو مثلا کرد و کردستان نبیا ترک و فارس و تجاری ل نبونا دوست به اگر تن با هفجی بو خاطر کل هر دو جیازی کردستان ہے یک آواب و ایدن و لور پروبلم و گرل هر دو آلیا چنه به دوان دا دوستانی تکن یعنی الگوری من پیشاتنا خود ترکیه پروبلم کی خو ایران دبینه یک جه او آد دوازی سیاست داگرکریه یعنی سیاست جواش برجواندی خدا او دبیجن که هم دیوارا چکنه همه چاره سر بکن لمقابل نگوری من نه چاره سر نه دیوارجی و چاره سری نکن يعني مصدق يكون نقل قول ونجي قرقول تفايدا ويتنا جبوي ديوار ديكشنين جا ديوار جي كتشخاصا دي فايدا ويجبو تركا ام وي ببينن يعني مهم هو ارمانجا ديواره يعني ارمانجا ديوار ده معروف كشف كل وي غوري بالك عثمان يا طبيعي او تشتكي
که قاسم دوی راسته یعنی او دیوار لیدالی فیزیکی بجی یعنی بیشن او بجی یعنی آستنگیات چه دکه یعنی وقتا امزانن سر سینور نزی سینور چون هاتن هیا یعنی نابرا کردستان روجلات و باکرجی ام بیشن مثلا باشور هبو یعنی به آرمانجن جدا چون هاتن هده او دیوار بخو آستنگی چه دکن یعنی ام بخوجی زانن ام سینور هذا درباس بونه ام زانن جانا دیوار تنه بجین چقدر زحمتی هیا لی دیوار بخوجی بسر خود هنگ زحمتی ها چه دکن لیوی آرمانجا خسر نکن لی آستنگی کیه یعنی دوی کرد سیاست مدارن کرد روناکبیر کی بجی یعنی دوی وقت پرنسیب هم بر دیوارا درکوه یعنی تشتکو یعنی آستنگی کی فیزیکی بجی آستنگی کی بوجبو هنگ آرمانجا آنی بجی دوی مرو هم بر درکوه لی ایرو تکنولوژیا که هیا ام بیجن او گلوبالیزم ایرو هیا او نکاره بگره ام نها ام ولات جدانه کیه واسی نور دینه ارتامه یعنی نها برای وی 30 سال 35 سال حتی 20 سال امکان وات تو نبون یعنی لی عالیه دن وقتا فیزیکی ام بیجن سر سینور جگنده کی درباس عالیه دن دبن عالیه سینور دبن او دیوار معناوی هیا یعنی کنترل هیا توی مرو به لا موجیم هم بر درکه بکو دیوار دوی نبه یعنی دیوار بخو او پوزیسیونه کی اوه یعنی لی عالیه دنوی مثلا کردی نکارم بوی آستانگ بکن یعنی قد دشت ایرو در نمکنه لی دوی مر رخنه بکه هم بر درکه و پیویست به کامپانیا وکه یعنی مثلا دبین مثلا افغانی و نظام تروریسم و نظام چه او هرتم او دکن یعنی مثلا روجاواجی وانا گلک دیوار دریجتر کشاندنه براستی او خنچرن از وانا وک خنچر د دلی ما کرده ده حساب دکم یعنی دلی ما چا بوی د 4 پارچه وقتا دیواره کی چه دبه او خنچر نونن یعنی او جبه دوی مر هم بر درکبه لی او سر نکون او مسئله کی دنه امی ویاجی بزانبن لی تشتکی بچوک جی دوی هم بر درکبن یعنی بله که قسم تو نفس سیاست ده اکتیوی حتی نه هم لعالیه کرده هم چیز لعالیه ترکا کسی که لدجوان دیواره تو برنامه کی تو بیانه کی تو او کی درخستیه یا کسی که تشته گوتیه دنگت نای عفوا حيانا مقوم تشتكي من نادي دمديا ايضا نجي فيلي روبرو من ناديكيه باشه وقت سیاست مداره کی توی پیشنیار بکی جوی پیدا که هنک عالی که لدجویجی سیاست چکن هر محقق مادام سیاستك داگر کریه هر حالدا نج كيف اقرا دیوارا چتکن کوارن سر توریزم چتکن دا ایک داگر کری نجی کینه ولات میں کردستان داگر کریه جبو تکچونا دوزا کردستانه دوی همی کردستانی لگوری خو و که عثمان جهانی زمان لگوری خو امکان خو هم بر ویدر کردن یعنی اجی وقت سیاستوانک وقت پارتی آزادیا کردستان از وی بین روجره و که معنی لگوری امکان خو هم بر در کرد سپاس گلک سپاس عین تشت اوه میدن مجرمه بله گفن ایران لسر باشور کردستان و کردن روجلات هر بردوامن بله و دمکی دریجه هل بجه سری و حتی انها ایران هر چه قاسه وقتی که بخواسته لسر باشور کردستان تایبت سر باشور کردستان که زخته کی دانیا یا بخواسته تشتک خواه بجیر بینه رادبو مثلا پارتین روجهلاتی که لکردستان لباشور کردستان آنها لوی جبو دمکی بجی لوی بجیبونه وانا دانی زمان و لسر وانا باندورا خواه زیدت کرد لیوان دمه های داویه براستی مداخله زیدتر دکه و گوتنه زیدتر دکه جبوی جی چیه لسینوران ها پاسدار خوانیه لسینورین نابنه باشور و روجلات کردستان بجی کریه اویجی وقت باندوره که لسر باشور کردستان بکارتینه سبب براستی او ریخستنه که روجلاتی که لباشورن سببی اوه یاجی سیاسته کی دنه ایرانه که عثمان کرم
يا هناك زيادة يعني 10 كيلومتر كتير يعني آخا كردستان جي لورجي جيبوية يعني أو مثلا سياسة إيراني يعني مثلا مرد كاربيجا چمانها دیسا گجبو گرم بو مثلا کردستان باشوره گرم دست پی بکن کردستان کردین روجلاتش خو هرتم او دجمناتی کی توند و فره هرتم دوام دکه مثلا کشتنان مثلا گرتیا مثلا داردا کرنان مافی مروی و همو دوام دکه لی باشور جی ناگا وادنه جی که قاسم جی باسکر yani ایران و ترکیه yani mesela Kurdada ريل برگرتنا مثلا كردادا لاف دكن يعني او بمناقشه يعني سوريا جي وربو عراق جي وربو نها جي ورگن يعني اصلي خو ل دوان سال داويدا ام بيجن رولا تركيا لكردستان باشور يعني ام بيجن اوبراسيوني ويو او وي يعني زيادة تربونه يعني ام بيجن علي قالك اراد ترك تخاز مثلا تركمنا او انا بكار بينا يعني او تسير التركا ام بيجن يك او مثلا ايران عاجز دكه يعني الترك مثلا تخوازن زياده بكفن كردستان باشور يعني نكو كردا ببارزه يعني ايران ناخوازه يعني ايران نابجكو ام كردا همبر تركيا ببارزه اوننا مثلا سردسي اوانه ل ايران رولا وان لبغداد هي حشت الشعبيه هي ام بيجن اوجي كورا بالانس دكن جبوي يعني وقتها ام دنرن مسألة دكردا يعني اف 4 دولة ميتينگ كار وقتا لكيجان پارچه دبه حتى لأوروبا دياسپورا كي كرد پیش بچونه كي وانا عاجز دكه جبوي لكردستان باشور چقا كرد ام بيجن دستلات دار بن روشوان باشتر به او همية عاجز دكه قد براق درو نكن جانا نزان ميران قوتيه هون دوستي منه تركيا قوتي دوستي منه دكارن عين تشرو جوارا بيجه او دروه چو وقت بنرن که کرد بر به ستاتوی کی بر به سیستم کی بر به خو اداره کرنه کی سر به خو یا به خو دکارن او بکن او وانا عاجز دکه از ویا بوی گریددم مثلا ترکازی وربو يعني وقتا سرخبون وقتا رفراندوم شوي بو كردا تركا گو ام دريا گشاب بگرن و گشاب برچی بهلن لی پشترا ام بيجن نها دبي işte حتى بري في 10 سال لمردينه متين چekir دگوت işte لفر تركيا كردستان تونه كردستان قزي العراق خرن ورا يعني دگوتن عراق باكور هرن ورا ل فيليات دازي بري في چن روزا ام بيجن كومبونه کی چه بويا او کارساز و وانا مثلا گوتنه يعني وك جوينا تركيا وكردستان جوی گوتنه دگل کو لکردستان هولیر بویه عاجز بونه يعني عالی کی ام بيجن پیشوازی دکه تین به آل و به حموتش او دکن يعني اوجي نشان دکو او چقا بيجن کو يعني هون دوست منه ام دخوازن نزان مونوا بکن ام هم بر تروریست منه ایران جی عین تشتاده بیجی ایران جی دبی ام بر رخصتن منه ام بر وننه ترکیه جی عین تشتبه سوريا جي وردگو يعني دور دا تسيرة اوي هي يعني كرد تبي فانتشتا يعني بهافرا يعني تبي او برينكي ما كورة او مجاركي دورو درجة يعني جانا كرد دجبري ياجي بآهنگي ناف خور ريد داكو او دولت بكارتينن لكرد سدي سد بهافرا بنجي ايران ديسا بخوازكو بكوه كردستان باشور تركيا بخوازكو بكوه كردستان باشور تركيا بخوازكو بكوه كردستان روجاواي چونك دردي وان پروبلمي وان نتني ورايا يعني تركيا هون زانن يعني وقتا روجاوا دا تشد بود گوتن يعني ديار بكر تعلقه دايه نا افرين دا كرد تشتكي دگرن دستي خود دبي ديار بكر دحزه يعني بروبلمي وان اوه يعني نتني اوه يعني مثلا باوردكم لك نفسي نوهن تركيا دا كرد تنبي انا تركا دكاري بو اتفاقي كي مزن بباشور و بروجاوارا چكرا ام بيجن سر عربا تسير داني لدردي وان ننو يعني كردستان بشه مزن دستي وان داي از بوي شيرو ودكم يعني كرد شقا پیش داده چن دجمن پلان دولت داگر کرجي هوقا ايريشكارو اشكره دبن يعني بله که قاسم تبیرات وقتی که هیت خورتانیا مداد گوتن ترکات گوتن یا جی فاشتات گوتن
komünistler Moskova'ya kek Osman jî tiştekî din got go Diyarbakır gotin bre herna Kuzey Irak'ı. Ece mesela İran'ı em bêjin katû çi dibêjî li ser? Valla mesela İran'ı çiye? Mesela İran'ı kek Osman hani zaman got yani rastî mesela siyaseta dagirkeriye her çıkas ko taybet yani ew der ji bo me bûye Heloç em bêjin Heloç û nizam çi bêjin dilêstikê de ji Qalêra me digo Heloç ew der bûye Heloça Kurda yani Başûrê Kurdistanê bi rastî bûye em bêjin bûye qalekî Kurda ku em tev divê Kurdê hemî dinyayê li wir û li pêkhatiyên Kurdistanê xwedî derkevin her çıka xwedî derdikevin û geş dibe dagirker jî hewqas li hemberê wî hêş dibin. Yani çiye em bêjin tekriben çend sal e 30 sal ku rêxistinê Rojavayê Kurdistanê ê Kurdistanî Partiyên Kurdistaniyê Kurdistana Rojhilat li Başûr in tekriben jî bû sal û nîv ez dibêm van êrişê hovane dest pêkirine tên li nav sînorê Başûrê Kurdistanê dikin demekî çiye demekî Kurdistana Başûr pêş ve diçe Wate pêş ve çe em bêjin siyaseta İraniyayî a li Iraqê jê re dibe asteng siyaseta Kurdistanî dûr da wate li hev nakin dixwazin bi bahanekî dinê bi hincetekî dinê êriş bînin ser Kurdistana Başûr ew jî çi ye ew jî tekriben 3-4 car êriş dikin û o şehîd jî din Kurd Kêmanî çend me berê hatin li otelekî yekî kuştin û reviyan çûn xelas jî bûn. Ji bo vî dibe hem ewlekariya Başûrê Kurdistanê hem parlamentoya Kurdistanê di van wara da hincek hinekî jî hişyartir bin. Gorî ez takîb bikim çim Kurdistanê têm jî bi rastî Partiyên Kurdistanî ê Rojavayê ku li Başûrê Kurdistanê ne di wê warî de gelekî bi dîqatin. Yani ji bo ku zirar negîje Kurdistana Başûr her tiştî didine berçavê xwe her yani tiştê weka rê miskal jî ji bo ku zirar negîje tiştê eşkere li hemberê Îranê ya di wan sînorê re şerkirin tiştekî wan nakin. Yani em bêjin PKK di van mesela da wek wan nehesas e. Yani hemen şkolî Tirkava neredeyse wê bêje werin li pey me werin ve em diçin û ji xwe waye jî çiqas Tirk diçin PKK ciyê xwe berdide em bêjin kîlometrekî bi hundirû ve diçe Tirk li wê derê ewkê xwe qereqola xwe datîn ala xwe radikin û o dibêjin ev der dewam me ciyê terorîst agir. Lê ji aliyê Rojhilatê Kurdistanê ve heya niha ez rastî tiştekî wan nehatime taybet di sînora da ew eylema nakin û tiştekî wan nakin. Eger bikin jî diçin di nav hundirûyê Rojavayê Kurdistanê de xwe birêxistin dikin. Rojhilatê Kurdistanê. Pardon Rojhilatê Kurdistanê ew jî haziriya pêşerojê dikin ku tiştê em bêjin di Rojhilata navî da gorankariyê mezin çêvin ya jî Amerîka ya jî hinekî dinê ihtimal e li wê derê bûyerek dest pê bidin pêkirin ya ji bo daxistina rejima İslamî di hundirû da serhildana bidin kirin Kurd ji xwe re hazir bin tiştê ez zanim rêxistinê Rojhilatê Kurdistanê divê amadekariyê de ne ji bo ku êriş İran êriş bîne ser wan tiştekî em bêjin berbiçavî ku ji aliyê İraniya ve bi heq bejîtine tiştekî wan nakin ji bo wî ev siyaseta dagirkeriyê ev siyaseta ku têkbirina ya jî tehdîdkirina destketinê destkeftiyên Başûrê Kurdistanê ne divê Kurd vî warî da hazir bin û divê Kurdê her dinya jî van êrîşa bi tundî şermezar bikin û o li hember derkevin bi awakî taybet jî diasporayê divê Kurd li wan dera jî ew bikin ku yani hêzên Kurdistanî ê Rojhilata Kurdistan bi awakî ku bereçav tehdît nînin di demekî nêz da di sînora da li pasteranê wan bixin ya eskerê wan bikujin ya jî şerekî wan jî aktif dest pê nekirine ji bo wî divê em piştgirîkî bi quwet ji wan re hazir bikin. Mesela Başûrê Kurdistanê piçekî jî İranî bi rastî piçekî jî Tirkiyeyê kopya dikin. Dibînin her roj Tirkiye jî aynî bi wê hacetê
diçe başûrê Kurdistanê gunda bombardıman dike ji PKK zaftir sivîlan dikuje yani ji xwe dike hacet İran jî wan ji xwe kopya dike aynî tişt daye destpêkirin divê em bi xwe em rê li ber dijminê xwe xweş nekin divê em başûrê Kurdistanê ji bo ku zirar nevîne hem rêxistinê rojavayî rojhilatî hem jî PKK û yê dina divan meselada piçekî dinê jî hesastir bin. ما ایران برای حشد شعب اشغال کردستان نبود لباشوری کردستان اشغال Belê li wê derê niha او تراوی ناکه ew têra wî nake niha têkiliyê merkez hikûmet û Kurdistanê çiqa xweş dibe mesela heştî şabî zeîf dibe ew jî dixwazin di wir de heyfa xweş Kurda hilin ya jî li Sûrî heyfa xwe ya jî li Şengalê heyfa xweş Kurda hilin tabî siyaseta İranê derva siyaseta îxraçkirina terorîzmê ye aynî zamanda yani bi xwe dewletek terorîst e İran bi xwe dewletek terorîst e ku tiştê bikar tîne me hema mesela Kurda da bû çend suîqastal Kurda dike ew jî bi dostanî wan tîne ba xwe dikuje di vî warî da divê Kurd hişyar bin û divê başûrê Kurdistanê taybet divan mesela da hişyar be tawîzê nede lê siyaseteka xwe em bêjin navnetewî bikar bîne بله gelek spas xwedî li rêxistinê Kurdistanî reva jî derkeve divê kek Osman tiştekî ku tu lê zêde bike heye mesela ew e yani ew dagirker ew ê ew bikin ya mühim yani di nav Kurda bi xwe de yani divê hevkarî û têkiliye ew bin yani divê bi her awayî baweriya me çend caran nivîsan jî baweriya me ew heye yani li pişt deriya pişt ewa yani Kurd tên ba hev zêde xûn nerijin nizan me ew dikin lê dikare zêdetir be yani ew dewlet ew ê bixwazin çûnke ew dewletin em bêjin Statûya Kurda Federasyona li wir aliyê din xwe îdare kirine yani ya mühim yekîtiya Kurda nav xwe de û Kurdistaniya bi hev re piştgiriya hev bikin di wir dikare ew be wernebe mesela teşîrkirinê da yani ez jî digel ew ê de me mesela rêxistinê me ên sivîl Awropa jî partiyên siyasî parçeyê din jî yani demakî da zêdetir aktif bûn yani em bêjin ji beyanên çapemeniyê derxistin mesela tê bîra me carkî hevalên Pakî û wana çûbûn em bêjin ber konsolosa İranê nizanim ê din yani wek fiîlî yani erê yani di fiîliyatê de yani divê ew bin yani ne beyana çapemenî û ew yani li Awropa jî mesela federasyonê me hene em bêjin rêxistinê din hene em bêjin netwerk hene ewana hene yani di wir de divê meriv raya giştî çêke yani ew neheqiyê di nav serê gelê sivîl da ew dewlet zanin istixbarata wan zane hemû zanin welê Amerîka zane li ku derê pelekî jî dilive li Kurdistanê Fransa jî zane İngiltere jî zane Almanya jî zane lê mühim meriv bikare be raya giştiya wan jî tesîr bike ew jî bikaribin alîkariya me bikin yani di wir de mesela gabadinê me behs kiriya em bêjin wexta Federasyonê Kurda em bêjin êk sivîl werin ba hev ew münaqeşe bikin yani meriv gelo dikare çi bike derve jî yani digel ew partiyên ku lê Kurdistanê xebat dikin spas بله gelek spas hevalê rejîst pirsa me dinê bînîwerin ya jî sernivîsa me belê di sê salên dawî de 23,000 karsazên terka Tirkiye kirine ku ji wana 10,000 wî milyarder bûne êca ne ku ê tirka tenê Tirk tenê her wiha ê biyanî jî ku li wê bûne wana jî terk kirine kek Qasım tu çi dibêjî ez çi dibêjim ez dibêjim ku ne tenê karsazan terk dikin evên zaniyar evê ku xwedî elmin û zîrekin û evê telebeyê ku zîrekin tev dixwazin hêdî Tirkiye terk bikin bi rastî Tirkiye hatiye noktekî wa ku ji aliyê eborî ve têk çûye yani hê tesîra xwe baş diyar nekiriye lê ez texmîn dikim nav 6 salek da wê tesîrê gelek mezin nîşan bide ew çax îhtimale ku yani sermaye jî ne di garantiyê da ye ji bo wî zengînê wî hêdî terk dikin
خەنیوید ناوان کەسەدا دەبێ مرد بدە نیشاندان کۆ ئەو کێ هەنە فەتۆجی هەنە زافێوان ئەون وێ دەرێ تەرکردنە لێ تەنێ نە ئەون براستی کەس نەها کەسێن کارسازێن کۆ خودی دەولەتێک یعنی خودی دەولەمەندیکینە پێشە ڕۆژە خۆ عالیە ئەرێنی و تورکیەدا نابین هێدی سەرمایە خۆ بەر ئەوروپای بن ji bo wî eviya tiştekî yanî berbiçave Tirkiye tibkîra daxifî bas dikin yanî dibêjin wela em tip pêşa roja xwe nabîn mesela em bêjin nek dixwazin ciyê kar nû vekin dibêjin kamê vekin em ê çawa bikin yanî em nizanin em wê çi were serê me ji bo wî mesela eboriyê meselekî herî giring e belkî êko Erdogan niha xistiye sıkıntiyê û zordariyê ji siyasetê zaftir eboriye hêjî tam deru dorê wî hê tam nedîtine AK Partî kingê bibînin ku bi rastî diçine bazarê bi fîlekî de nîvê meaşê xwe çariyek meaşê xwe fîlekî eşya nikarin pê bikirin ewana wê rojekî vegerin Erdogan ji bo wî ne tenê feqîr sıkıntiyê dane karsaz û xweyî dewlemend jî hêdî Tirkiye terk dikin yani evana tiştê hêsanin normalin yani yani wê rojê di ewkêwan da dîsa dabû xiyakirin ku rêjeya ewkê birçîbûnê 3000 û nizam çend lîre ye lê askarî ücret hê 2600 de yani êko askarî ücret jî distînin şexsekî bi serê xwe dîsa jî di ewkê birçîbûnê da ye nava hema belê ez niha Stenbolê dijîm belê yani niha kiriya herî erzan 1500 lîre ye herî erzan 1500 lîre ye yekî asgarî ücret distîne tevî zam û mamê zarokê xwe ve 3000 TL eva nîvê yî çû vergî sisiya yekî wî jî çe elektrîk û av û nizam gaz û telefon û înternet yani heqê nan û yani terî demekî dipirsîn watê dema ozal de digo çawa xwe îdare dikin digo mamûrê min zanû çawa xwe îdare bikin bu xwe niha mamûrê wî jî nizanin çawa xwe îdare bikin yani Tirkiye bi rastî jî sıkıntîkî eborî gelek mezin heye belê kek Osman Erdoğan da beyanekî xwe da dibêje Amerîka Almanya Fransa İngiltere xelk ketiye dorê ku ji xwe re xwarina bibîne li welatê me tiştek wisa tune ye û ev qasa karsaz û milyarder û nizam kî jî Tirkiye terk dikin çi dibêjî tişt wî yaw aliyê aborî tek qasim got ez digel wî me lê ez aliyê wê siyasî û huzûr û ewlekariyê jî ew difikirim li Tirkiye sîstemekî çêbûye ne li gel îxtidarê be dikare ji tera qulpekî bibîne bahanekî bibîne dest deyne ser yani niha ew tiştê ku Sedat Peker îfşa kirin û hotêl û ew tişt û ew şebeke ew dikare were bi gotinekî dikare dest deyne ser qeyûm û yani werkirinek û yani qeyûm dest danîne ser hinek dezgehên dewletê bi xwe ji bo ew ê tişta bifroşe ew ewlekariya jiyanê ewlekariya tîcaretê ewlekariya bi serê xwe bûn ew divî ew ê de koçkirinê de Terkê de unsûrekî din e digel ew tiştê aborî ku kek qasim got ew mühim e yani em bi xwe jî hatine Ewropayê zanin wexta yek karsazekî milyonerekî wexta derkeve Ewropayê heya were vira cîbe bikeve sîstemê wî gelek sal derbas dibin yani heme carekî de her tişt wa hel nabe yani wexta mecbûrê wî dibe sebebekî heye yani sebebekî heye mesela ewlekarî yani huzûr ew merib bikare be wî karî bike ew jî unsûrekî mezin e digel wî tiştê ku ew krîza aboriyekî Tirkiye bi rastî di wir de yani ew carna propaganda wan meriv nenere yani di wir de werbûye ku bi rastî piştê têkçûna vî îxtidarê ew ê derkeve yani ew sîstema ew qirêjiya ku nav wana bi xwe re çi anîne wexta sîstem danîne mesela însanekî heye yani 5 maaşa digire ya 5 maaşa yani werkirine kirine komîte komisyona 5 maaşa digire yani
او بويه يعني سيستم ام بيجن نافرتشي بونه يعني السبب اكيد هم ايكونومي هم سياسي جواكي حضور دبينم دبي تركيا ونتني او كارساز او تشتكي مثلا او نسل نو او زاكو شاغيو او انا وقت جوان د برسنت بينهم تخوازن او جي او يعني نات وقت الرخنه نات خوندوان دبين جي مي رازانه تنه دبين نزانم ما تشتي وهوقا او كريديا وهوقا مازن كريا ونشو يعني ونشقوا بيسنت قوتني جران جوان راد بيجي يعني بفكره يعني وانا عندك نزانم نابو غازي شي فات دساله غورا خو نكان تشاره سر بكن يعني نحو جي انسان كي بيش فروبه يعني حضور يعني مرف بكار بديتنا خو بيجا قوتنا خو بيجا ودورا او سيستم هره دانينا ايك دورا وان نعم مثلا داوود اوغلي وقت 2015 دا انقره چبو دغوت ما او انسان او ايش اللي تثبيت كربو اللي دست مدى اثبات تنه من كان يبو بگرتا يعني شو ورقه ليام تشيكر دورا قوتن ما تعقيب ذكر يعني بفكره يعني سيستمك بر تعريف سيستمك نزل على الوقت تبيني بهر اوعي نتني كردها يعني درو دورا وان بخوجي ايك درو دورا وان بونه ناغور حسابي وانن از يعني ابوري سياسي جواكي بهافرا او دكم يعني او مهمه يعني ور نبه براستي اما ور درو جيانكي بجنت تنه يعني امزانن يعني بله از باورد کم سر او کم سرنویس ما تمام بوم ل او کم ده هنا کی پرسنه از واناجی بپرسم دنا سرنویس دا تنه یکی جه او بود ده حب ماموسته زانکو ورگر چه کربون دو ورگر دا جه کردستان دا عادی دانی بون و یک دو پارلمنتو ترکیه دا خواستن به زمانه 4 زمانه ترجمه یکسر کج بو پارلمانتر را چه ببه ل مثلا کردی تدا تنه بو و پاشجی پوش بو او سیست او چی چنه بو ل عالیه دنجی تفگرن وک پلاتفورما زمان کردی و درن دنجی جالی کی وج بو ستاتو بونا جبو دستورا بنگهین دال ترکیه دا زمان کردی جی بگیره و بکوه زانکویا و بکوه مکتب دبستان او یک پرورده جالی کی واجی او هیه که قاسم تو چت بجیش بوان هر دو ماموسته کش خورد ویژن اکادمیسین او کرنه هر چند دو عذر خواجی خواسته بون ل دیسا جی وسا و پارلمانتو ترکیه دیسا وسا زمان کردی تنه بوده دا و جالیه دن واجی کردی وی کاری تکن پلاتفورم زمان و روزل مردینه شبه کی خواه شاقه کی خواه جی بکر بو تو چت بیجی يعني از جالية سياسة داگركري 20 سالي دا براستي دوان مسألة اسيميلاسيون دا بسركتينه قالك مسألة دا يعني او مسألة نه مسألة دما موستاية بالصدا بروفيسور وك نمونه بالصدا هنا كو عنوانه وان بروفيسور نجي هيجي نه زمان ناستكن نه ملت ناستكن نجي دو املجيكي بون امرونشتون ما صحبتك سياسي كر يجي الكيلكا ما هبو يكي صاروت بو ديار بو اوكو يعني امكلي سوباي فلان بو مش خوجر اقول ماجي باسا كردا و سياسة تركيا وإنكار كردات كر هما جوردا داغريا لمن قوت قونا قو كرد بو يكي نظام تشيك تركمانانه قو حتى قو قوچگيري قو عشيرتا قوچگيري تركمان بوي نظام چنه يا مقوت النظام تكي وقت تاني از ويغا تدبينم ديارتيا امكلي سوبايا بوليسي لي مقوت استات برسم مادام تواي قونا السوسيال ديمقراطم مقوت السوسيال ديمقراطي بالنجات پرست مظلوم تيش يعني مقوت قوچگيري 1920 دا وچهاني سر قوچگيري دولتا وچهاني سر قوچگيري مادام او ترك بوي من تركمن بوي بون ايريجا مقوه ترك تخو ترك حساب كي استجي بلكي نظام تركي تشخاط التركي شنكي مقوت ترك الفي ولاتي تننا تركمان انا اوجي الدردورة انطاليا واندر انا مقوه براب تشاكي اوجي ما عاجز وما براوجي عاجز كا ونكينجي هاتنا
والأورتا آسيا دبيجن مقول قولي من تاريخها مخاندية الأورتا آسيا جي تركتننا ونشاد بيجن تركج أورتا آسيا ونكينجي هاتنا واتي وناتنا جي كرد لفر هبون تنا ونشاد به قو كرد لفر هبون لقو دبرد على الفر بتجيبونه أو جي تركمنن مقول يعني تفيقا جيكي كو جماعات بيا و أو كتب كنيانا جبوي أو فكرة داگر كريا 100 سالي براستي تركا هانية نقطة كيكو وان إقناع كرنا كو نه زمانك وهاي نه ملتك وهاي يعني أساس تمام سياسة داگر كريا لأم كردجي يعني وظيفة خو كردستان جي وظيفة خو ناكن كي ما بلاتفورم زمان كردي ام جي پشگیری تكون وقت بارتي آزادية كردستان اكتورة كي هري ام بيجن ايكو پشگیری تكون بارتيا ما لمخابن تنه لباكور كردستان باسا 20 مليون كرد كرن باكور او روجاواي تركيا يعني حيانها هي مليونك امزانات يا جوان جبوي دبي ام بخوا ام لخوا وگرن ام تيگوتن جي كو زمان شو ملت دچه باشا زمان شو ملت دچه و زمان شوه زمان بر شويه يعني ديا زاروكا بتركي نزانه زاروك جي كرمانجي نزانن ديا من لبامه بو رحمتي ديا من كوري من هي زاروك بو دغو لا بخو دغو بخميورم يعني ما دغو يميورم دغو بخميورم اذا هاتنا مثلا بخميورمي اگر کو كردستاني الزمان خوخوري درنا كمان ولا تك شوي يعني امبيجن از الفر بشكل السياسي باخفم يعني امبيجن هدفها هي كردا 5-6 مليون دنگ دستينه جوي 5-6 مليون نيفي باوجا 3 مليون جي برا نيفي بترسن مليون كونيف كود نوروز دادگيجنا مليون كونيف وقت امبيجن دبنجا ايلون دا مكتبه تركيا ودبن كردستان جي ودبن او مليون ونيف هرن بر ولايات دياربكر رونين بيجن arkadaş ولا امزاروك خناشين مكتبه يعني بزمان ما وكن يامنا يعني ناكن كل تشتك وناكن ما تم هر تشتي حواله داگر كرات كن نابه يعني بلكي ونجي دزان وقت از حق پاره دابوم ما بارتي آوا كر يك جيجي از بوم كرديت كونغري دا آخفي كونغرا الگوري قانون پارتي تركيا جخيني تركي آخافتن ياساها تابي جخيني تركي وقت بيجن كردية راد بيجن ام جي آخفين جمانا دعاوة كرنا تشوم تابي مجي بچا قراتي كر مگو ملورجي تركي خبرنا دا نا آخفين مگو ترجمان نيسا وردا قوت بيجا چه باش حاكم قوت جرا بيجن كردي نيا ساخه مجي مگو كردي نيا ساخه چما وغازي مكريا من انيا حيابري قونا قوت المال نيا ساخه مگو حاكم را بيجن مجي كرمانجي مگو بيجن كو دولت پۆلیس و ئەسکەری تێر بکردنەوە هەر پەنجەرەکی مە ئەسکەرێک داینە بەری پۆلیسێک ناشنامل مازی خەبەر ئەو ئیدیش ئەو نایە ئایریجا مگوت ئەز مەسلەکێ من مامۆستەیە هون دکارن مامۆستایی بکەم دەولەت وی کاری دایە من دکارە مز وی کاری باڕێژە لێ ئەف زمان نەف دەولەت دایەمە کۆلمە یاسا بکە وەلا ئەم لور ئەو کردن ji ber wî çi da min em bêjin cezayê wî herî bilind salek bû salek da min ezafe hevalê min kir ewk kir pere cezası min got aynı suça meyilli olduğu için gojberko ve dipej da aynı suç bike em netkin pere cezası ji neji ewk yani dixwazim çi bêjim eger ko em mafê xwe ko neha em bêjin hemwelatiyê Tirkiye jî em bikar bînin mafê me ziman heye lê em li wî jî xwe dernakevin divê em li her derî divê em zimanê xwe xwe derkevin ko em وان بروفيسوري واني كود بيجن كردي تنه وانا البالايه دريج سپاس كيك عثمان تخازي تشتك بيجي يا ولد دردك قاسم جرانا يعني تشتكي كارن ل او بيجم يعني كقاسم جزانا يعني او تراديسيون وقت ما عرفت فكره يعني دبي ما عرفت شيء كونكريت بك يعني مثلا جانا ما عرف قوتن دبيجي مثلا او درس كردي هناك بروجرام دنجاجي ما باسكت او درس كردي هفته ساعات اكيد ساعات او دكنيا يعني وقتها كرن يعني ما عرفت كاربيجك ولا او كيما نظام شيء
يعني بفكرة 2 مليون زاروكي كردي مرف قامبانيا وقتها فكي قامبانيا ينكويا او دحز 2 مليون زاروكي كردي مراجعتي وان 2 ساعات بك سالكي دن او سيستم دولتي خراب بك اما چیه يعني تدنري يعني از یک عالی نابجم همو بهفره يعني ما موسته پارتی کی به يعني وقتا 2 مليون 3 مليون زاروك مراجعات وي درسي بكرنا وسالا ددياجي بقوتنا ام 3 ساعات خوازن 4 ساعات خوازن يعني اما جانا يعني دبين تشتي مزن كفري مزن في برشوكه يعني ما تسعاتك دايه ازوي ساعاتي بكارتينم دكا خوازم 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات ودبي براتيك بك يعني دور دا دبي مرف او قافين كدولت دكي يعني معرف دور دا بك او دورا ممكن بوشمان بن چونك بسبوري وان او قدمي سينك تدبين يا دبي بزبونارا ام وانارا تشتكي بدن او تشتدن بخوازن او زانن في تشتي يعني او هرتم ورد بيجن لي ما كردي دبي ام جوي نقطه دس بي بكن يعني تجمن ببرسي نا كرد و كردستاني بونا ما ايروج برز خورتره دقالكو زمان قلس بويا شيار بونا فكري يعني جدابونی اگر ام بکارم کردی جی دوی واردا بوی یک بکن براستی پیشفچونن مزن او دبن ادوردا يعني قشبينم يعني مثلا جانا دبين زمان شو ملتي شو نوسا انا كردنا ام بيجن يعني او بارادوكسا كو مثلا زاروكي خوي او حمو هنا يعني ل ام كردن ام كردستانينا او هست ايرو بنجهكي پر خورتر هي يعني كر ام بخواز بكار من زمان وي بنجهجي بقيجن هاف امي جوهراندن شورشن جبتشوك بر بشورشن مزن هرن يعني باوري هم هو يعني بله نظام او كما خلاص بو كام نظام قد برسنة تنانا هوالي رجية اجاب كاربن جمرة بيجن قد برسنة تنانا هوالنا نه پرستونه اگر اون خوازن که عثمان گوتنه خواه داویه اگر هبه کرم که از قالك سباستكم ديسا في امكاني في صحبتي و ام بيجن بكقاسمو بتاب سالا بكيف الخوشي مع او كريه ادكارم او بيجم يعني مثلا زمان او از قيمتك ما زند او بلاتفورم زمان كردي ام بيجن او هلوستن مثلا كردي وزمان كردي دا يعني هر قابكي بتشوك دوي واريدا ام او بكن يعني اوي بخورا تسير دم بينن يعني مثلا جانا يعني دبي امريا ببيننكو يعني مرب بكار بخلكيجي موبيليزا بك يعني بيترس يعني انها بيجن مثلا زمان يك جوانا هي مثلا نافي باجارة وسا هي نافي قندا هي نافي يعني وردا دبي ام شورش بتشوك دس بكن يعني جانا يعني او ناس تكن هناك سياسة مداري ما ياوي كفرا مزن دستوي دابه ياجي دبي تشتكي ناخوازم يعني ام تشتي بتشوك او خولو خي اري يعني اشتد به نظام او نمهمه ودتش نظام اجي واخت نيزجي وهافينجه ونظام دتش تحتيله خوجي دكه وتي فارجي قركا دنا دغرا اكتبين تشتي بتشوك او دك مساله زمان ونظام مساله ديمقراطي ومساله وبراستي دور دبي ام خدي لحموه جاي قدر كيفن يعني تجمن ببرسي ایک جس سرخبون دخوازه حتی ایک جس دخوازه كردي بك 3 ساعات 4 ساعات مكتبه دا او قش جاي منها يعني ام بهفرانه يعني ورنبه يعني رشو سبيد به اوجي اینادکیه بوی جواتی پیشتناچه از دگل واز شورش بچوکم مرد گوهراندنه کی چه که بخورای دن مزن بینه گلک سپاس جبو صحبت گلک سپاس جبو جنابته که قاسم گوتنه تی داویه اگر هبن خوشحالم به برنامه ای شوی و به هفدیتن اوه تایبت که عثمان زودا مهم ندید و راسته ام حواله همی روز زحمتی بود کاکا تسورانی جی او کریه خوشحال و خوشحال اره ما سورانی از چند ساله لور من یا باشه yani lazım Kurd ser em bêjin tiştên ku kek Osman jî bas kir nebêjin ev piçûk em mezin e piçûk em qebûl bikin
لێ ئەم پێ رازی نەبن ji بۆ ئێمازن ئەم خەباتێ خۆ تەکۆشینا خۆ بەردەوام بکن و هەستێ نەتەوی خورد بکن ناو کوردادا و ئەم بێژن یعنی لەسەر چەند خەتێ کوردستانی کووردا نێزی هەف بکن وێ ئەڤژمەرە پێشە ڕۆژە ئەمەرە چارەسەرکردنا پرسا کوردستانی را ببە گاڵێکی باش و سپاس دکم ji hemî temaşevana ra spas dikim ku جی gelek spasî we her dikim hûn bi xêr hatine ser seraser çava hêvî dikim carekî din dîsa em ê hev bibînin bi xweşî û bi bernameyên cuda cuda jî berê bînerên وسپاس بۆ هەموویەکێ سلااو و ئەوەی خۆش نووساندنە سپاس بۆ هەموو هەبال و دۆستێن بە گەرماییە دل ji her ciyên cuda silavê xwe ew kirine gelek silav ji bo wan hemya gelek spas min nedît lê vava we dîtiye gelek spas erê em jî spasê wan dikin wek çarpel medyem spasê bîneran dikin ku eva saet û nîvekî zêdetir e gudariya me dikin lê dibe bînerê me ji bîr nekin ku bernameyê çarpel medya berdewam in heta anha sêzde çardeh bernameyê wî hene ku her yekî di roja xwe da ew dike wekû nimûne panorama heftê heye şîroveya futbolê kek Mehdî û Elî Fikrî Işık tînin ew ke rojeva me kek Sîracî û Helîfî Turan tînin siyasetin gündemî kek Nurullah û Mehmet Gül tînin reng û dengê Anatoliye Muzaffer Özgür tîne nû dem û dewran Elî Kemal Doğan dengê diaspora Roza Kurdî rojava rojava eva bernamekî nûye dê dest pê bike roja sêşemê êvarê ez û Abdulbaqî hevalekî dê em birêve bibin şimdiki zaman Seyda Alpşen û Yaşar Abduselamoğlu vîr û vate Seydxan Kuriş rûpelek ji dîroka me Mahmud Lewendî Raman û Komelga Yaşar Abduselamoğlu û du bernameyê din jî hene hêvî dikim dê bernameyê me û bernameçêkerê me jî zêde bibin û her wiha bînerê me jî û carek din mala we ava heta bernameyekî din bimînin xêr û xweşiyê de carek din spas ji bo we hemûyan سپاس